Ngithanda ukunibingelela emakhaya. Singena kwisifundo sethu sanamhlanje ekusifundo number 4 esikhuluma ngokuthi no one spoke as this man. Ukuthi akukho umuntu oye wakhuluma njengalena indoda. Okuchubekeni ke ukuzazisa okhulumayo umzalwane uBenwa kaMaseko. Ngihamba nomzalwane. Salibonani babukele emakhaya, okhulumayo ngumzalwane uMbonisi Ndlovu. Siyabonga, sizathi ke sikhuleke ngaphambi kokuba sichubeke nesifundo sethu. Baba wethu osezulwini, Nkosi yethu engcwele, sibonga umusa nothando lakho othi waba nathi wasigcina. Sicela Nkosi ukuthi mawusisize kulesi sifundo esingena kuso, sibe nokwazi, sikwazi futhi ukuba sihambe ngendlela lena othanda ukuba sihambe ngayo. Konke lokho sikufundisayo sibonakala sikuphila, okunye futhi wonke umuntu ozwa lawo mazwi akho akwazi ukuba awalandele. Siyakhuleka Nkosi ukuthi uvule inhliziyo zethu nakubo bonke abakhonayo ukuzwa lawo mazwi ngalesi sikhathi. Siyabonga Nkosi ukuthi ungathi ungaba nabo, ubapha amandla ukuze angene kwizingcondo zethu, ahlale ezinhliziyweni zethu. Ngayo iNkosi uJesu Kristu siyakhuleka. Amen. Amen. Sibonge ke kwisifundo naso sanamhlanje sinevesi lokuvula elukuJohane ngu7 uverse 46 elifundeka ngalendlela. The officers answered, never man spake like this man. Lapho babekhuluma ukuthi akukho umuntu oye wakhuluma njengalena ndoda esaziyo ukuthi lena ndoda ekhulunywa ngayo lana nguJesu Kristu. Sizathi ke singene kabanzi kulesi sifundo sizwisise ukuthi ngabe sisiphatheleni namhlanje, sisitshela ngani eqhineni. Sithi masiceda kulesi sifundo sibe sinolwazi lokuthi yini inhloso yalesi sifundo ebeyisipha sona. Mzalwane uNdlovu, ngabe mhlambe khona amazwi ongathi andulele lesi sifundo ngaphambi kokuba singene kuso? Ngiyabonga mzalwane. Into engiyiqaphelayo lapha njengoba nasuvezile isihloko sesifundo sethu esithi akukho umuntu oke wakhuluma njengale ndoda. Indlela uKristu akade ekhuluma ngayo ibimangaza, ibithathekisa abantu, idonsa abantu befuna ukuzwa okuningi. So yikho okwenzakalayo ma uJesu esesukumile wama eJerusalem, lapho kwakunomkhosi khona behlangene. Uyasukuma uyakhuluma, mayeseqedile ukukhuluma labo ke ababethunyiwe ukuthi bazombamba kumbe bazombopha, nabo balalela lenkulumo le uKristu ayiletha. Basuka ke bamangala ukuthi singathunywa kanjani ukuthi sizobopha umuntu okhuluma ngalendlela. So ngamanye amazwi abazange bathola into abangambamba ngayo, mhlambe bebona nabo njengokuthunywa kwabo, kodwa bamangaliswa ke inkulumo leyi uKristu ayilethayo. Ngithanda amazwi laphana asandulelayo ku The Desire of Ages page 455. Athi wona, the perception and appreciation of truth, he said, depends less upon the mind than upon the heart. Truth must be received into the soul. It claims homage of the will. So indlela esibheka ngakhona iqiniso kumbe silamukela ngakhona iqiniso, kumele kube yileyo ndlela ezoba nomzwela ezinhlizweni zethu. Iqiniso kumele silamukele silakhele ezinhlizweni zethu. Uma singenza iphutha lokubana iqiniso silazi kuphela ngokomqondo, silazi kuphela ukuthi sikwazi ukulikhuluma ngokwezindebe zethu, kodwa singaliphili, alisoze la dala inguquko ezimpilweni zethu. Kuthi ukuthi ngenye indlela lokho esiyabe sifisa ukukwenza kuyabe kungekona lokho okuyabe kuyintando kaNkulunkulu okuliqiniso. So kubaluleke kakhulu ukubana iqiniso silamukele ngokwezinhliziyo zethu, ngoba yikho lapho elizathi lisiphakamise khona isimoyeni sethu. Siyabonga ke amazwi esingeniso othe wasithulela wona. Sizangena ke kwisigaba sethu sa Sunday
lapho sikhuluma khona the interest of the people in Jesus. Intshisakalo abantu bebayenayo kuJesu Kristu. Kusigaba sokuqala lana ke sithi sona, upon hearing and seeing Jesus preach openly, what did some Jews ask? Lapho bezwa babona khona uJesu Kristu eshumayela ngokusebaleni noma ngokuvulekile, baye bathini ke abanye babajuda bambuza khona uJesu Kristu, yini lento esitholayo lana kwimibuzo ebathe baba nayo kuJesu Kristu? Yebo, into engiyiqaphelayo lapha njengoba nesihloko sitsho sithi the interest of the people in Jesus. Abantu behlangene kuleyo ndawo babelokhe bekade bebuzana ukuthi kati ingabe ikuphi le ndoda, ngoba babebonile ukuthi akakafika akakaveli emkhosini lo mhlawumbe awuhlanganisa isizwe sonke kuleyo ndawo. So babeqaphele kakhulu ukufika kwakhe, njalo belangazelela imfundiso yakhe mhlawumbe lalokho ayijwayele ukwenza kusilisa. So mayesefikile ke uKristu esemile phambi kwabo esekhuluma, kuthiwa bayabuza ngoba babuzana bona bodwa bathi kade akuyena yini lo kade bemfuna befuna ukumbulala. Into esifundayo ukuthi kubonakala ukuthi indaba zokubulawa kaKristu kumbe zokubanjwa kaKristu kwasokuyinto eyayisidumile endaweni yaziwa eJerusalem. Yes, yaziwe eJerusalem lonke. So bayamangala ukuthi usefikile na seyakhuluma kodwa akekho umuntu onjani ombambayo ambulala. So kwakukhona abantu ngokomoya wesiprofeto lapha ukuthi ababezwile izwi lelo ababesazi lawo macebo ayezanywa yilaba abaFarisi ukuthi bambambe uKristu. Kodwa indlela enhle esiyibonayo kubana leli indlela uKristu ayechumayela ngayo kumbe ayefundisa ngayo yayithe yaba lomzwela ngapi ezimpilweni zabo. So akuwona wonke umuntu owayefuna ukubamba uKristu ambulale, kodwa kwakukhona lelo hlekanyana yilaba abaFarisi ababethanda ukwenza lokho. Siyabonga. So siyathola lana ukuthi lapho uJesu Kristu make lokho ekhuluma kwaye kwenza ukuthi labantu abamzwayo babe ne-interest more ukuthi manje sifuna ukuzwa ukuthi kanti kungani abantu baplot ukuthi bafuna ukumbulala, kodwa lo muntu ngathi uza nezindaba ezisisondeza kuNkulunkulu. Amen. So yikho ukwenza ukuthi kwaletha more interest ebantwini. So uma sichubeke ke siye kwisigaba sesibili, ithi lapha uSathane ke ebona konke lokhu kwenzakala wabakhona namaqhinga awalethayo ngabaphathi ukuthi kuvele kubonakale ngazo ukuthi sekukhona ukungabaza. So kungabe yini lento uSathane ayenza ke ayithelele ebantwini ikakhulu ayiletha ngama rulers? Amen. So uSathane uhleli elamaqhinga nje kwanosho azama ukuthi aphazamise uhlelo lukaNkulunkulu indlela into ngendlela esihamba ngakhona. So kwakule mfundiso ke eyayidumile kumbe eyayisaziwa ukuba noMesaya uza kuzalwa eBethlehem. Mayesezelwe ke engabonakali esiba lobudlelwano loluntu ngendlela le uKristu yena abonakala esenza ngakhona. So uSathane uyaletha leyo doubt ngaleyo mfundiso eyayisaziwa ukubana uKristu uza kuvela azalwe abuya nyamalale futhi. Kodwa manje mase bembona uKristu esehlele khona ngazo zonke izikhathi ezimpilweni zabo, lokho kugcina sokubasolisa ukuthi kungabe nguyena yini lo Mesaya wangempela kumbe ukhona umunye ozokuza. Yeah, no siyabonga. So lena kuyindlela uSathane bekazama ngayo ukuthi uletha ukuthi abantu bangabazi ngendlela ukuthi abantu bese banalento ekufunda ukuthi uzavela aphinde ahambe, kodwa ke mababona manangu uloku khona, and then ama-rulers ayifake lento ukuthi no akuyena lona uJesu Kristu, if bekuyi bekaza nyamalala singaphinde simbonile lana. So yikho lona uSathane izindlela azama ngazo ukuthi asuse iqiniso ebantwini. Masichubekela ke Monday isachubekisa lana ngalamacebo ebekenziwa ngama-rulers, ithi lana malicious plans prevented. So lana siyathola ukuthi lawo macebo amabi aye avinjelwa.
Ku John 7:28 siyesa sinikezwa impendulo lana yombuzo othi yona upon reading the thoughts of his doubting listeners, what did Jesus say to them? So lapho uJesu Kristu sekafundile izingqondo zalaba bantu abanokungabaza, iyiphi indlela ayenza ukuze avikele lokhu kungabaza kwabo? So into esifundayo lapha ukubana uKristu unguNkulunkulu. Njalo uyakwazi ukubana afunde imiqondo yabantu. So lokhu uKristu wakubona ukuthi abantu laba banokungabaza ngayo. Wasuka wakuveza kubona ngaleso sikhathi. Wabatshela ke ukuthi aqinisekise kumbe akhiphe lokhu kungabaza. Wasesithi mina ngizizelanga ngokwami kule ndawo. Kodwa ngize ngalowo ongjani ongithumileyo. So uKristu wayeveza ukuthi yena umsebenzi awenzayo ukono wakhe kodwa ngokababa osezulwini lo ababemkholwa ukuthi ngempela ukhona uNkulunkulu osezulwini. So ngendlela enjalo uKristu wafithizela ukubana umsebenzi awenzayo ayekuwona okabani owakhe. So wayefuna ukuthi bazwisise ukuthi yena ungumntaka kaNkulunkulu. So babelwa leyo mpi ukuthi yena akeyena ubani umntaka kaNkulunkulu. Ithi yona lapha namasifunda ithi they claimed the knowledge of what the origin of Christ should be, but they were in utter ignorance of it. If they had lived in accordance with the will of God, they would have known his son when he was manifested to them. So ezimfundweni zonke ababezifunda kumbe embhalweni yonke ababeyifunda kwakuveziwe ukubana uMesiya uzokufika. Nesiprofeto futhi naso sasishilo ukuthi uzofika ngesikhathi esinje. Kwakufanele ukuthi baluzilungiselele bamlindele. Kodwa abazange bakwenza lokho ngoba imbhalo ababeyifunda abazange bayikholwe ngendlela leyo. Kodwa bona babezithi bayamazi uNkulunkulu kodwa kubonakala ukuthi babengamazi. Siyabonga ke lapho uyasho kuJesu Kristu ukuthi nina niyangazi kimi and niyangazi lapha futhi ngikhona. So uyamangalwa uveza lento ezingcondweni zabo ukuthi hayi lento enicabangayo into sengibhekile sengiyibona ukuze bangalokhu baqhubeka nalokho kungabaza kwabo. So then emva kwalokho sebabona abaJuda ukuthi hayi ngempela lo muntu lona kungathi lento esihlanyelayo lana ngeke ize ilungi. Kwisigaba sesibili lana kuthiwa wabese uwenza kanjani uJesu Kristu ukuze ayichithe yonke bayenza kanjani ke abaJuda ukuze bazame ukuconvict uJesu Kristu kulento. It's lacking arguments to rebut Jesus. By what means did the Jewish leaders try to silence him? So uma sifunda lana sithola ukuthi yini abayenza ukuthi manje because now uyakhuluma uyaziphendulela kulezi zinto zokuthi bamgabaza. And then emva kwalokho ithi yona in reality why could they not arrest him? So kunombuzo ombili lana yokuthi benzana abaJuda emva kwalokho. Esikufundayo ukubana bazama ukuthi bamthathe bambambe bambophe. Kodwa uNkulunkulu usebenza ngendlela esimanga kakhulu. Ngokuba isikhathi sika Kristu sasingakafiki sokubana ukuthi abanjwe abotshwe mhlawumbe ayebulawa njengobana kwagcina kwenzekile. Wayesesenawo umsebenzi owawuphambilina kwakhe ukubana awenze aqedisise lo msebenzi ayewulandile lapha emhlabeni. So behluleka ke there was unseen power. Kwakhona amandla ayengabonakali ayenza ukuthi behluleke ukuqedelela le njongo yabo. So uNkulunkulu simbona esebenza ngendlela kanjani eyisimanga kakhulu ukubana noma thina singaboni okwenzakalayo but there are certain forces ezisebenzayo singaziboni kungamandla kaNkulunkulu kuyindlela asebenza ngayo. Yebo sibonge ke kulokho mazwi osithiwa sibona ukuchubekela phambili kithi lana kwabe sekwenzakala. How did many express their faith in Jesus and what did the rulers plan to do once they realized the people's sympathy for him? Ngoba manje sebebona ukuthi hayi ngempela sebehlulekile ukuthi bambambe bamthathe because njengoba usho ukuthi isandla sikaNkulunkulu sisebenza ngendlela yahlukile esingeke sakwazi ukuzwisisa nathi. Kwatholakala ukuthi abazange bakhona nokuthi bambambe njengoba befisa ukuthi bamsuse ebantwini because babona ukuthi abantu bane interest ukuthi bezwe ukuthi uthini kodwa ke babangafuni ukuthi abantu bagcina bakholelwa kuye. Emva kwalokho ke
bahluleka. Then manje kuthiwa yini ke lena, how did many experience abantu mase babona kwenzakala konke lokho, abantu bathini? Abantu sifunda ukuthi babebhekile. Wonke ama developments ayezenzakala abantu babebhekile. So nawo ababusi laba babona ukuthi masingambamba manje akusoze kwavuma, mhlawumbe kungaba nomvukela ongaba khona elokhuzeni phakathi kwabantu. Kodwa into engiyithanda nansi, abantu bakholwa kuKristu, bakholwa ngezimangaliso zakhe, yonke ukufundisa kwakhe, ukwenza kwakhe, ukusilisa kwakhe, bakholwa kuye uKristu, bamazi ukubana uyindodana kaNkulunkulu. Base bebuza ke ukuthi engabe kungayisuye yini lo uKristu, o mhlawumbe kukhona omunye ongeza, lalo ongeza engenza yini umsebenzi efana nayo lo kabani, lale siyenziwe yile ndoda enguKristu. So lokhu ukubonisa ukuthi base bekholiwe baphelela, base bengasadinga omunye uMesaya ubana afike. Kodwa njengoba abaFarisi babefundisa ukuthi akuyena lo Mesaya, bemphika, babezama ukuthi bacikele phansi umsebenzi wakhe, njalo bengamamukeli njengoMesaya. Siyabonga. Okunye futhi sikuthola lana ukuthi manje abagcinanga lapho, kodwa ke abaFarisi nama leaders bafuna ukuthi baze bamsuse because babona ukuthi manje hayi abantu ngempela manje sebakholelwa kakhulu kuJesu Kristu, kodwa ke bazama ukuthi mabenza icebo ukuthi makasuse ebantwini. Sizathi sithole kabanzi ke masiloku sichubeka ukuthi kwenzakaleni. Kwisigaba sa Tuesday ithi the invitation, ubizo laphuma. It's on the last day of the feast, what beautiful illustration did Jesus use to offer comfort to souls weary of sin? So lapho ke kwilanga lokugcina lomcimbi, yini into enhle lapho uJesu Kristu wababonisa yona ukuze aduduze labo abakhathazekile ngesono? uKristu lapha sifunda ukubana uyasukuma, uyakhuluma. Uthi yena lapha na evesini esilifundayo ithi, if any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. So usebenzisa lo mfuziselo wamanzi agelezayo. So ukhuluma ngomthombo lapho lo muntu ozathi amamukele yena uKristu uzokuthi adale kulowo muntu umthombo wamanzi agelezayo. So uma sifunda sisiya phambili ngale umfuziselo uKristu awusebenzisayo, kuthiwa uKristu akazange afuzisele ngokuthi uma umuntu esezwile izwi lakhe uzohlala nje kuphela, afane nepool lapho kunechibi khona amanzi amileyo khona angahambiyo. But ufananisa umuntu lowo njengomuntu onjani, oyi fountain of living waters. Amanzi anjani ampompoza kumbe agelezayo ngaso sonke isikhathi. Lokhu engikufundayo ezimpilweni zethu njengamakholwa ukubana mase simamkelile uKristu, izwi lelo selihlanyelwe kithi na ladala inguquko kithina, akusoze kwavuma ukubana sizigcinele lona thina, kodwa sizokwenza ukuthi liphume, silikhiphe, silinikeze kuwo wonke umuntu esinjani, esihlangana naye. So everyone will benefit from us thina siyabe sesiguqukile. Yiyo indlela uKristu ayibeka ngayo ukuthi ilizwi lelo lizaba lamandla ubana likwazi ukuthinta abanye abantu kubo bonke abantu enjani asihlangana nabo, sibe ngabantu abachumayela ivangeli kaNkulunkulu ngamandla. Yebo, siyabonga ke. Lithi futhi lapha masokungenela kwisigaba sesibili ukuthi lolu bizo lolu singalizwisisa kanjani, ngoba liyalifaniswe futhi nokuthululwa kukaMoya oNgcwele. Mhlambe lapho if uma ungasigcwalisela khona mzalwane usho ukuthi lolu bizo lolu luhlangana kanjani nokuMoya oNgcwele kwisigaba sesibili kaB? Amen. So abantu abakholiweyo ngokweqiniso uNkulunkulu kumbe uKristu bathembisile ukubana uzobagcwalisa ngomoya wakhe. Umoya kaNkulunkulu ungamandla lawo
benza basebenze kakhulu kumbe ngamandla beqhubekezelisela phambili isigijimi. So esikuthenjisiweyo lapha ikubana okwethu ukuthi silungise izinhliziyo zethu, and then uNkulunkulu yena kumbe uKristu yena ngokwakhe uza kuthi asinikezele la amandla angumoya oyingcwele ukubana sihambise umsebenzi wakhe sisiya phambili. Ithi the Holy Spirit of heaven masifunda laphana emugcini wangaphansi. It is the Holy Spirit from heaven working with the sons and daughters of God will surmount obstacles and hold the vantage ground against the enemy. God has great victories in reserve for his truth-loving, commandment-keeping people. So indlela umoya kaNkulunkulu osebenza ngakhona ulinde thina njengamadoda namadodakazi kabani kaNkulunkulu ukubana usisebenzise ukubana ukho konke uSathane angabe kubekile ezindleleni zethu kuthiwa kuza ukuthi kususwe konke lokho ngokuba thina sinjani sethembekile kuNkulunkulu singabagcina umyalo wakhe umthetho wakhe ngazo zonke izikhathi. So masilithanda iqiniso njalo siliphila ezimpilweni zethu umoya kaNkulunkulu uthenjisiwe ukubana sizonikezelwa sigcwaliswe ngawo. Siyabonga ithi lana the Holy Spirit from heaven working with the sons and daughters of God will surmount obstacles and hold the vantage ground against the enemy. So kuningi esizathi sihlangabezane nakho kodwa ke if sithe sazilungisisa inhliziyo zethu kuthiwa ayikho into engapreventa ukuthululwa komoya ongcwele if thina sithe sazinikela ngokuphelele kuNkulunkulu. Into ekufanele siyibheke leyo ezathi yenzeke kwizimpilo zethu. Amen. Kwisigaba lesithathu ithi yona words like none other, amazwi angazangabe njengawo lawo. It is a result of Christ's reference to the water of life. What did many conclude and why? Masibheka lapha na John 7 verse 40 si comparison no Deuteronomy 18 verse 15 thiwa lana ke masi njengemiphumela as a result of Christ's reference njengemiphumela lona uKristu beka senzela isibonakaliso samanza ukuphila yini okuningi. What did many conclude on and why? Abantu abaningi babe seba bafeza ngani yini kungani? Esikufundayo ke lapha ikubana uKristu weza engumprofeti ohlukile kakhulu. Amazwi engathandayo kakhulu lapha na ukuthiwa siqathanise nawo ilawa esiwathola ku Deuteronomy ngo-18 ivesi lingeka 15 athi wona the Lord thy God will raise up unto thee a prophet from the midst of thee, of thy brethren like unto me, unto him ye shall hearken. So kwakuyisixwayiso uNkulunkulu asenzayo ekadeni esenza labantwana kumbe etshela abantwana bakaIsrayeli ukuthi ngizolivusela umprofeti. Umprofeti sengimvusile kuzomela ukubana limlalele kuphela nxa enjani maye esenza njengama ngitsho kumbe maye khuluma lokho kwami. Babe baningi abaprofeti ababekhona ngezikhathi zasemandulo kodwa abanye babezenzela ngokwabo. So kwakungeke kuthiwe ngabaprofeti bakaNkulunkulu kodwa lo oze ekhuluma ngendlela kaNkulunkulu kwakumele ukuthi bamamkele njalo for them to test iprofeti kwakumele ukuthi kukho konke umprofeti ayekukhulumile kwakumele ukuthi lezo zinto zenzakale. Maze sezithe zenzakala babezokwazi ukuthi ngempela lo ngumprofeti othunyiwe. So into ukuphendula umbuzo esiwubuziwe lapha na ukubana abantu bakholwa kuKristu. Bebona uKristu esenza imimangaliso yonke ayenza baguqulekela ngakuye bakholwa ukuthi ngempela lo ungumprofeti kaNkulunkulu. Yebo siyabonga so ukuqhubeka futhi khona lapho njengoba sesikhuluma ngoprofeti kaNkulunkulu kuthiwa lana kuye kwaba khona ke ukungazwisisana. Abanye bebathi hey unguye lo ngempela lona umprofeti, abanye bethi hayi ngathi akuyena lona. So ngifunda kwisigaba esilandelayo sithi yona while some were inspired with hope by some such a prophet, how did others react? So siyathola ukuthi akubona bonke abantu bakholwa ukuthi ngempela
ungumprofeti, because khona bebabuza bathi hayi ngabe lona uvela phi eGalile, ngabe lona uyiside kaDavide. So konke lokho kuye kwavele ebantwini. Akazi ukuthi mhlambe kukhona mhlambe ukuphawula onakho kuso lesi sigaba lesi na lapho abantu bakhona nokungabaza. Esikufundayo lapha ngokungabaza kwabantu yikubana abantu babe ngaziqaphelisanga izibhalo, ngoba masiyilanda imbali yokuzalwa kaKristu wazalelwa khona eBethlehem laseJudiya, njalo ngokwenzalo kumbe ngokosendo lwakhe wayezalwa endlini kaDavida. So zonke lezi zinto abantu babenjani, babengaziqaphelisanga, bakhuluma ngazo ngoba bezifunda embhalweni, bezazi bezitshelwa, kodwa bona ukuthi balandelele yonke le evidence ukuthi lo muntu umlando wakhe uvele usuka kuphi, uzalelwe kuphi. Abazange bakwazi ngoba abazange bakulandelela, kodwa uKristu yena ngokuzalwa kwakhe ngempela njengokutsho kombhalo nokugcwaliseka kwesiprofito wazalelwa eBethlehem laseJudiya, wabuya futhi waphuma ngaphansi kwenzalo kaDavida. Siyabonga izincazelo ezinjalo. Uma sesikusigaba C, ithi yona, what order had the officers received from their rulers, and why could they not bring themselves to arrest Jesus? Siyathola ke lana kuye kwaba khona i-order yeyaphuma, kodwa ke bathini ke labo abathunywa uma sebaletha impendulo? Ivesi esivule ngalo yilo leli esikhuluma ngalo manje elokuthi la amaphoyisa kumbe la ama-officers ayethunyiwe ukuthi ayembamba, ethunywa ngama-rulers, iziphathamandla ababekhona. Kuthiwa khona bamangala njengoba ivesi lisitsho ukuthi akekho umuntu owake wakhuluma njengale ndoda. So indlela uKristu ayechumayela ngayo kumbe ayefundisa ngayo iyona yabathathekisayo. So labo baba sesimeni sokuthi labo banjani, baba ngabantu mhlamba abaguqukayo, baba inspired ngokuthi hawu lo muntu okuthiwa sizombopha kungani kodwa enjani ekhuluma kanje. Ngithande lapha na kuma prophet mabe babuza ukuthi kungani lingamlethanga, but ithi yona, why have ye not brought him? With solemn countenance they answered, never man spake like this man. So ubuso babo babonisa ukuthi into abayibonile lento abayizwile ibe nomzwela ngapi ezimpilweni zabo. So behlule ukuthi bambambe. Ithi yona masikhubeka lapha, ithi hardened as were their hearts, they were melted by his words. While he was speaking in the temple, they lingered near to catch something that might be turned against him. So babeloke beqaphele ukuthi mayengakhuluma kabi o mayengaphuma endleleni ngenkulumo yakhe sizovele sinjani simbamba. Kodwa uKristu akazange abanikeza ithuba lelo. Into ayikhulumayo yabasondeza kuye ngazo zonke izikhathi. Ithi Christ revealed himself to their souls. They saw that which priests and rulers would not see. Humanity flooded with the glory of divinity. So bambona ukuthi lo muntu is not just a ordinary person njenga wonke umuntu, kodwa babona inkazimulo igqokiswe iyembathise uluntu inkazimulo eyobuNkulunkulu. So ngaleyo ndlela bathi bathola ukusondela, bamangala futhi kakhulu ngendlela uKristu ayesenza ngakhona izinto zakhe. Sibonge ke mzalwane kwisigaba sa Thursday othe wasipha sona, singena ke kwesa Wednesday singena ke kwisigaba sa Thursday lapho sithi sona sincere seeker maturing. Then lapha sithi sona lana umbuzo oqala, how did the chief priest and Pharisees rebuke the officers? Emva ukuthi ke ama-officer njengoba sekuyilethile inkulumo ebathe bayiletha impendulo yabo, so abaphathi lana bathini ke mabezwa lezi zimpendulo zivela kuzithunywa zabo? Siyabonga.
abapriest nabafarisi sifunda ukuthi bamangala kakhulu ngalawo ama developments ayesenzakala at that time. Baze babuza masifunda lapha na ku John ngo7 verse ngelika 47 kusiya ku 49 ithi, then answered them the Pharisees, are ye also deceived? Have any of the rulers of the Pharisees believed on him? But these people who knoweth not the law are cursed. So impendulo yabo ikhomba ukudangala lokumangala ukuthi nina besinithumile ukuthi niyo silethela lo muntu niyombamba. Senifike nani nakholwa yini? Babuye babuzane futhi bebodwa ukuthi kungabe kukhona yini umfarisi ongabe senaye sekholiwe kubani kuye lo Jesu. So lokho kubonisa ukubana uKristu umsebenzi ayewenzile wawumangaza wawumkhulu kakhulu. Wayesethe wakwazi ukufinyelela ezinhlizweni zabantu abaningi ababekhona kuleyo ndawo. Emva kwalokho kukhona lenkulumo lana ka Nicodemus. Ithini lenkulumo lena mase siye ekuphethelweni kwalenkulumo yabafarisi. Uthini uNicodemus? Sibona uNicodemus naye engomunye wabafarisi kuleyo ndawo. So makubuzwa ke lo mbuzo uyaphendula uNicodemus njengomuntu owayesethe wahlangana noKristu. Sizokhumbula ukuthi uNicodemus wahamba wayohlangana noKristu ngobusuku esesaba bona labo futhi ababusa ebusa nabo ngaleso sikhathi ukuthi mhlawumbe bengamfaka icala ngokuthi uyeleni waya kuKristu. Kodwa into engiyithandayo ke ngoNicodemus lenkulumo yakhe ayibamba noKristu. Kukho konke uKristu akukhulumayo kuNicodemus, uNicodemus wazithathela khona wakufaka enhlizweni yakhe. So yikho lapha isihloko esisitholayo sithi a sincere seeker maturing. Yes. So siyambona ukuthi umuntu oyedinga iqiniso manje uyakhula, ubonisa ukuthi uyakhula. Mase ebaphendula ke akasaphenduli esohlangothini lwabo, sebonakala ephendula angani umelana nabo. Asebuza lapha ithi konje umthetho wakithi uyamlahla yini umuntu ungakamuzwa? Yes. So ngamanye amazwi wayechaza khona ukuthi before bezama ukuthi bambambe uKristu akufani abake bazame kumbe abake benze ithuba lokubana banjani bake bahlangane laye phansi bakhulumisane laye bamuzwe ukubana yena usukaphi nendaba yakhe uyapi, njengoba yena wayenjani wayeyenzile ngasemuva. So yinto leyo esiyibona yayisemqoka kakhulu uNicodemus ukuthi wayesekhulile esimoyeni njalo wayesemkholiwe uKristu ukuthi ngempela lo muntu noma wayeqhubeka esenza izinto ayezenza wayenanzelele ukuthi lo kungabe kunguye uMesaya owayethe uzofika. Nansi yana lapha inkulumo esithola ithi Nicodemus hid the truth in his heart. For 3 years there was little apparent fruit. But while Nicodemus had not publicly acknowledged Christ, he had in the Sanhedrin council repeatedly thwarted the schemes of the priests to destroy him. So ezinye zezinto uNicodemus azenzayo ukuvimba kubana uKristu abulawe, mhlawumbe ezinye zakhona sizijelwanga, kodwa sizwa thwa kaningi wayezamile ukuthi mabethi bafuna ukumbamba yena abe ngokungenelayo avimbe, njengobana ebabuza lo mbuzo obenza ukuthi bagcine besehluleka ukubana baqhubeka ngalokho ababezama ukuthi bakwenze. So siyathola futhi lana ukuthi kukhona futhi kubo abafarisi noma iziphathe imithetho lana bese bamangalela yena uNicodemus ukuthi awu nawe ngabe waseGalile na, ngoba bebakholelwa ukuthi uJesu Kristu uzalelwe kwindawo yaseGalile. Khona nalapho futhi bebathi no waseBethlehem. So uSathane njengoba ngaluka influencer lento ukuthi babelieve ukuthi okay waseGalile, so babheka manje ukuthi awu nawe ngabe uvumelana naye lo muntu waseGalile na. So bese kubonakala ukuthi njengoba uyibekile ukuthi uNicodemus ngokwakhe wakholelwa kwizinkulumo zikaJesu Kristu, futhi nale mpendulo eyayilethwa yilezi zithunywa zamenza ukuthi akholelwe more and more and more. Shothi ukukholwa kwakhe kwaye kwakhula kunakuqala.
yikho lokhu esithe sakuthola. So isifundo sethu ke ngiyacabanga ukuthi sizathi sisimise lapho. Umzalwane if akukho mhlambe ongathanda ukuthi ukusummarize sikubonisa ukuthi ngempela isifundo sethu sanamhlanje besikhuluma ngani, njengoba sisho ukuthi akukho umuntu oye wakhuluma njengalena ndoda. Mhlambe into esingathi singaphuma nayo lana yini ongathanda nje kafishane? Into engiyithandile lapha ngithanda uKristu indlela ayefundisa ngayo. In authority of his word, indlela ayekhuluma ngayo kwabonisa ukuthi ngempela wayengafundanga ezikolweni zabo rabi, wayengafundanga ezikolweni zabo ezinye zazikhona kuleyo ndawo, babengazange bambona engena kulezo zikole. So lokho kwasuka kwabamangaza kakhulu ukuthi lo muntu asange sambone esikolweni siyofunda naye, kodwa wakhuluma ngalendlela. Kungabe yonke lento ayithatha ayikhulumayo ngabe ithathaphi? So kwakulizinga lelo uKristu ayekulo, okusibonisa ukuthi khona ngempela wayengumesaya. So akukho enye indoda yake yakhuluma njengale ndoda enguKristu. So yiso lesi sifundo engizithathela sona mina namhlanje, enthemba ukuthi lababukele emakhaya bazasithathela sona, ukubana izwi likaNkuluNkulu mase lithe lafika kithina kumele sizithathele lona ezimpilweni zethu. Linamandla lokubana lisiguqule sikholwe kuye uKristu. Mhlawumbe inkosi mayithandile ngelinye ilanga isithathe isisekhala sezulwini. Siyabonga. Sibonge ke kwisifundo sethu sanamhlanje, inkosi ngathi ingasibusisela sona. Amen. Amen. Sizathi ke sivale ngomkhuleko, umamzalwane asikhuleke. Asikhuleke. Baba wethu sezulwini, inkosi sithanda ukubonga ngethuba usinikeze lona ukubana sifunde ezwini lakho elingcwele. Sibonga Nkosi kubana usambulele amaqiniso amaningi Nkosi asifaneleyo, asibonisa khona ukubana uKristu ube indodana yakho okade umthumile kulomhlaba ukubana azosisindisa. Sibonga umoya wakho engcwele Nkosi uthe wasibokeleka wona, wasigcwalisa ngawo Nkosi ukubana sifunde kulesi sifundo sanamhlanje. Sikucelayo Nkosi ukubana kukho konke singabe sikufundile, labalaleli abakuzwileyo sicela ngani Nkosi bengasithathela khona kube isifundo sethu sonke ezimpilweni zethu, kube yikho lokho kuzaba umphako wethu esathi sihambe ngakho Nkosi size siyongena ekhaya lasezulwini. Sizicelela sonke umusa ovela ngakuwe, sengathi ungasigcwalisa ngawo, usinikezele wona Nkosi. Ngelihle igama leNkosi yethu Jesu Kristu siyakhuleka. Amen. Amen.